Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza bakunze b'Ishangi Radio ndetse n'Ishangi TV. Uyu ni wa mwanya mbagezaho amakuru aba agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu mahanga ndetse n'ahandi hose iyi Shangi Radio nyine ndetse na platform zayo zose izigera. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho. Kicukiro umusore aravugaho kwiyita umukobwa hagamije gusaba akazi. Mu karere ka Burera ho umuryango wo mu nzu y'ibyatsi urataka cyane usaba ubufasha. Mu karere ka Nyanza umurambo w'umwana wasanzwe mu ishyamba. Umusore w'imyaka 17 y'amavuko ukomoka mu karere ka Gicumbi yafatiwe mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Kamashashi mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uyu musore ngo yagerageje kwiyoberanya yiyita umukobwa, agenda mu ngo asaba akazi ko kurera umwana, ariko abarimo gucunga umutekano baza gutahura ko ari umuhungu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamashashi Mukeshimana Odette yabwiye Ishangi Radio ko uyu musore yafashwe n'inzego z'umutekano n'iz'ibanze zimubaza impamvu agenda akomanga kuri buri rugo, ntiyasobanura impamvu yabyo. Nibwo baje kwitegeza neza babona asa n'abahungu. Ati nyuma yo kubona ko yiyoberanyije bamubajije aho aturuka, avuga ko yari avuye mu karere ka Gicumbi azanwe n'umuntu wari uje kumushakira akazi. Ageze mu mujyi wa Kigali amutwara igikapu yari afite ndetse n'amafaranga. Gitifu Mukeshimana avuga kandi uyu musore yari yambaye imyambaro y'abakobwa, anifubitse ndetse afite n'isakoshi ku buryo utahura ko ari umusore. Muri isakoshi bamusanganye amafoto menshi y'abantu batandukanye, avuga ko ari abo mu muryango we. Gitifu Mukeshimana avuga ko uyu musore yaje kubaha numero y'umuntu ababwira ko ari mwene wabo, bamuhamagaye habwira amakuru ko ari umuturanyi we ndetse ko uyu musore asanzwe agaragara mu bikorwa by'ubujura. Ingeso umuturanyi we hamuziho yabwiye abayobozi ngo nuko uwo musore asanzwe azana urubyiruko kurushakira akazi muri Kigali, noneho yabageza mu mujyi akabambura ibyo bafite agahita yigendera ntibongere kumubona. Uyu musore inzego z'ibanze zamushyikirije sitasiyo ya polisi ya Nyarugunga kugira ngo bamubaze icyamuteye kwiyoberanya ndetse akabeshya ko ari umukobwa kandi ari umuhungu. Dukomeje amakuru yacu mu karere ka Burera, umuryango Munyazindi Innocent w'imyaka 58 na Kamurisha Odette w'imyaka 48 wo mu kagari ka Kidakama umurenge wa Gahunga akarere ka Burera umaze imyaka irenga 3 uba mu nzu y'ibyatsi. Iyo witegereje umuryango w'abantu 8, ababyeyi n'abana 6, bigaragara ko badafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu, dore ko nyuma y'uko bigerageza ubwo ubuyobozi bw'umurenge bwabahaga isakaro ry'amabati 20 batigeze babasha kwiyubakira inzu. Aho kandi muri uko kugerageza gusakara ayo mabati leta yabahaye bitaboreye kubona ibiti ndetse n'itaka ryo guhoma iyo nzu, dore ko batuye ahantu h'amakoro aho itaka rigurwa. Aha ni naho kandi bahera basaba ubufasha kuri buri wese ufite umutima wo gufasha. Kubona ibiti n'itaka ryo guhoma iyo nzu n'ibindi wenda bakirwariza, dore ko kandi bamaze imyaka isaga 3 basa n'ababa hanze. Ishangi Radio iganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kidakama Nzamuyimana yavuze ko uwo muryango wabanje kuba mu nzu ishaje, aho abaturanyi n'ubuyobozi bahoranaga impungenge z'uko izabagwaho. Uyu muyobozi avuga ko ubwo yaganiraga n'uyu mugabo Munyazirindi ku kibazo cy'iyi nzu muri 2019 bumvikanye kuyisenya bakagurisha amabati ashaje bagashaka uburyo babona ibiti byo kubaka inshya. Gitifu Nzamuyimana ati mu buzima busanzwe bari mu miryango itishoboye, aho batunzwe no guca inshuro, banyijije ko bashobora kwiyubakira icyo hasi mu gihe babonye amabati. Nibwo basenye akazu gato babagamo batangira gushinga ibiti byo kubaka, mbonye ko bafite gahunda ndetse n'igikorwa cyiza basabira amabati ku murenge. Arongera ati bakimara kubona amabati kubaka byarahagaze, bishoboka ko hari abari bamwijeje kumufasha bakamutenguha, gusa abantu batishoboye hari ubwo bemera ubushobozi badafite bishakira ayo mabati. Uwo muyobozi avuga kandi haramutse habonetse itaka hakaboneka n'ibiti, abaturage biteguye gukora umuganda aho kumuhomera iyo nzu, dore ko batuye ahantu hagoranye cyane ndetse hakomoka amakoro. Aho kubona itaka bitoroshye, itaka ryuzuye imodoka ngo rikaba rigura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 60. Mu kumenya uruhare rw'akarere ka Burera mu gukemura icyo kibazo cy'umuturage uhadakwiriye, Ishangi Radio ndetse Ishangi TV yagerageje kuvugisha Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'agateganyo w'akarere, ariko igihe cyose yahamagawe ntiyabashije kwitaba telefone.
Uwo muryango ubu ngubu urasaba umugiraneza wese kumufasha kubona ibiti n'ubushobozi bwo kwegerezwa itaka mu rwego rwo kurangiza inzu bari batangiye kubaka, ubushobozi bukabashirana. Ubu bakaba bibereye mu nzu y'ikirangarira. Mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, mu kagari ka Kavumu, ubu umurambo w'uruhinja wasanzwe mu ishyamba wajugunywe. Umwe mu basaza dukesha aya makuru utashatse ko tumuvuga mu mazina yavuze ko yamanutse mu ishyamba ajya kwishakira ubwatsi bw'amatungo, ahageze yumva umunuko ukomeye cyane ariko ntiyabyitaho arikomereza arigendera. Mu yandi masaha rero ngo yaje kuhanyura yumva abana bari kumubwira yuko mu ishyamba bahabonye umurambo w'uruhinja uhamaze iminsi uri mu mufuka. Uyu musaza yahise yitabaza inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano, bahageze basanga inkuru n'impamo uyu nyakwigendera ari mu mufuka mu ishyamba. Biravugwa ko uyu mwana yajugunywe akimara kubyarwa. Inzego z'umutekano kandi zasanze umurambo w'uyu mwana warangitse cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana, Egide Bizimana, haravuga ko bagomba gukora iperereza hagasakishwa abakoze aya marorerwa, ubundi bakabihanirwa ndetse bakaryozwa n'ibyo bakoze, bakabaza kandi icyo umuziranenge yaziraga. Nyandikirimo Kwizera, ndabashimiye cyane uburyo mwashe kubana nanjye muri aya makuru. Mbibutsa ko kandi gahunda y'Ishangi Radio ndetse n'Ishangi TV ziba zabagezeho ku bufatanye n'Ishangi Company Limited. Mbibutsa ko kandi imbuga nkoranyambaga zacu zose zifunguye, website ni ishangi.rw. Aho utarakora subscribe kandi kora subscribe kuri channel kugira ngo amakuru yacu yose ajya gushyikaho uko tuya-update. Murakoze cyane, ibihe byiza. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi. Ishangi Company Limited, iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo, igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye, harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, utubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekereje. Tunasuzuma dukoresheje mashini, hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye kandi tugane kubera ko tubakoraho rikanga. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangi-company@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.